Porodica Dejana Dragojevića ne krije sreću što je zauvek raskrstio sa Dalilom Dragojević i sreću našao pored Aleksandre Nikolić. Dejanova majka Biljana i brat David javno pružaju podršku ovoj emotivnoj vezi, koja za sada svakako obećava. Upravo se David najčešće oglašava putem Instagrama, gdje komentariše aktualno dešavanje u zadruzi, a njegova poslednja objava veoma je obradovala fanove Dejana i Aleks. Naime, David je najavio da stiže u Šimanovce, kako bi bratu, ali i potencijalnoj snajki, predao poklone i stvari. On je uslikao složenu garderobu i obuću za Dejana, a na slici se vide ženske papuče, pored kojih je napisao i papice za Aleks. Sigurno je da će se Dejan i Aleksandra oduševiti kada budu vidjeli poklone, a pogotovo kada shvate da njegova porodica bez sumnje podržava njegov izbor devojke.